Manje mina ngenzeni indaba zakho ezakho ungangijwayeli ke mina kabi ufake indaba zakho wengisemasansini la nasi lesibindi esinefuthe eceleni ungangijwayeli kabi mina mawusonona uzonalela phezu kwami angijwayeli kabi siyo ina intombazane yemini. Oh my look emthakazi dala abantu bedlala la bengakufili ukuthi ngibani manje ngeke besifikisele lamantu ya soba ngakhofana. Sengilana sengasekweni senzile kwenziwani sijabule sibize uJesu uyathanda ukuzibona ingilosi ne la king queen kusabi ayuthi ngisabani ayishuthi lento engasabani ke ya angijayela amasimba namasimba lawa hlelweni wenza la ngenzenze nayi muyizela ngisondela mase ngidlala wenzani ngeBrooklyn hayi wena lentombazane uthini wena kimi iyabonela mtholo ayi bafethu angazi kuthinakalani abantu bayalwa ngarashobona kanti nina nenzani hayi bafethu amen alelani mina ne ngithanda nobayini mara ilokuthi ngenze into ebuhlungu ngenze into ebuhlungu angishilo ngena ngathi na ngishilo ngathi ngikhilela imali hambo yemalini sala thina sithandane sibone ke ntombazana futhi like sohlala esini hayi shuthi kuzoba yilo mthingo ke okay shop ija mara ayikho mnandi into yenzela yini ngishilo mosi wena mnandi leniyenza mara wena uwaqalile mosi kuze nizoyenza lento leyo ungayenza into engikuthanda mina ngithi qhubekani ngena qhubekani ngena uqala into engekuzuyimela ngathi sekuzoba yi-cut off manje ngikukhethe phakathi kwabantu wena wedwa akambona umasibani amahle namhlanje ngibona bengakambona ngisangisaphuma ngistage konje ngikhohliwe umntana wesikole mawubonile ngicela utshela ukuthi like ngifuna ukumtshela something yini like something yakhona hayi mama maybe ngakutshela kufoka phela sengixoxele wonke angithana sithulu ya nyama sangangishola naye then mangishola naye kanjalo yamazi ulindo le afika ulindo ke wangitshela ukuthi labantu laba abanamali angithentshola nosikhwama wangitshela ukuthi labantu laba abanamali mele sihane senathi by masansizo uthola abantu abanemali abobraden nami ke ngadonseka ngoba vele abanamali mangihamba ngiyahamba sezinto zakhona mangithayike mangibuya lana ugel amali sekejela nosithukulu bala ngisaqabana then mina angisafuna uqabana naye anymore so ngifuna ngicela nje mangibona mina hayi nange ushapho okay nange pick up the table ngele beyimali okay guys like atshaga content challenge yini share
Ungashisa. Hayi ngiyabonga ne. Maku ungashashi kakhulu maybe sizohamba soyi-2. Hello Ama. Njani? Mina like ngiyaphila into engifisa ukuthi like ngifuna uxolo ngayo yonke lento bese ngifumane selelwa umfana like umfana ngekho then awunga-enjoya nayo isikhulu ba angimind so ngicela ukuthi ngixolele athi mngana lentilula ifuna sibonisa ungasabi masingabonisana singayiqoqi imali angithi ngiyekuthanda makunamathuba igama lakho ngiyomemeza ubungani bami bulu bona lapha ngey'nkali okay hey ya ungibolele angibolele noma ngazi ukuthi into abazali ufune muntu ne hayi bo bayethana ngabafana ubonile ulinto nesikhama sebeyayethana base kufike intobazo angithi kufike umntana kabo boss lady plus nomunye sengathi emakhaya bathi umuntu wesigaba ulindo angasahlali yo bamphetheka sana lami nasenhlobeni uhlale wazi yophelela kuwe mntwana yami ngive ono hayi why obviously mntana yangilandisa lena hayi mina ngiyambona uvaya nabo brabiyo kanti same squad nalo mntana bambiza ulindo ntwana yo mina ngivile ono hayi ngireng hayi mina obviously kunale-children engihlala nayo kumakhaya so ubuye sengizobabuya ntwana yami unecheka emakhaya jeza bathi khumela intombi enhle phela nekhama lakhona nje intombi enhla sho yiyo ntwana yami manje ulinda uzobheka phela izolo yazi umntwana nekambeni izolo khambe ukuthi yabo found out ukuthi umntwana safandana yathola azwikile make ezwikile ngimtshela ukuthi wena ububhrabi yangithola athi yena yini le bhabi ufuna indoda engemali so mina anginamali ngiyeke kusho ukuthi ngifuna amadoda anemali phela kapha indaba enkulu la lo mntana bambiza udimba lwakhulu angibona wena sithanda sami ngibona ikhaya lami ngibona umama wabantwana bami ngibona imama elizohlezi linami ngizibona wena angibona wena sithanda sami ngibona ikhaya lami ngibona imama wabantwana bami ngibona imama elizohlezi linami ngizibona wena noma bengahlala bekhuluma ngami wena wami abantu sona kanambani saphila khona izinto nayaka yona nayo shingamela umuntu wakhe yasaqala mangishaye makasekujikile lapho silungisile mara mfisi yeye le yanto le avele mara obviously ngiyazisa njana mara mina ngisekela Cathula. Hawu. Khani. Ey, makhosi, ngiyahlushwa la. Hlushwa yini? Umuntu engithandana naye. Ngicela nje ukuthi Mthonja. Ufuna kanjani? Kwenzani? ngifuna yena nalo muntu abathandana naye manje. Bahlukane, aphinde acabange njengaqala. Yebo kahle kahle.
okwamanje angeke uze uthole. Kumele uze ntambama kodwa into ezoyenzeka uzohamba nale Yatsakaza ngwenyama njengamanje.